Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o buetse ntse o tlala seatla le phirimaneng ena empa re dithapole ka dihlao tsa tsona. President Ramaphosa offers his deep condolences to Ambassador Mthethwa's wife, Ms. Phyllis Buthelezi, and the ambassador's extended family. Mopresidente Ramaphosa o romela mantswe a matshidiso le lapeng la lengosa la Afrika Borwa France nathi Mthethwa. Also in the conversation, Mr. Brown Mokgotsi seems to suggest that IPID could be a breakthrough. Mohlanka e moholo wa mautlwela mo Lieutenant General Dumisani Khumalo o teketse commission bopaki ba neletsano ya lethathama la melaetsa. Palo ya batho ba sebetsang e fokotsehile kotareng ya bobedi ka kakaretso ya 80,000 ho ya ka Statistics South Africa. Re boetse re dula le rona go tsholele tsona mona ho SABC 2 le o le hae puong ya matso ke na le Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o rometse mantswe a matshidiso le lapeng la lengosa la Afrika Borwa naheng ya France nathi Mthethwa le lefapheng la dikamano tsa matjhaba. Mthethwa o hlokahetse a le dilemo di 58 yena o hlokalletse hoteleng naheng ya France. Ke dilemo tse ka bang tse pedi fela nathi Mthethwa a emetse ditaba tsa Afrika Borwa France. Mmuso wa ngwana lapeng Mthethwa o sebeditse makaleng a mangata mo ka 2008 ho fihlela ka 2009 e neng e le letona la polokeho le tshireletso. Ka 2009 ho ya ho 2014 e ne e le letona la sepolesa. Ati e bile letona la dipapadi bonono le setso ho tloha ka Motsheanong 2014 ho fihlela ka 2019. President Ramaphosa offers his deep condolences to Ambassador Mthethwa's wife, Ms. Phyllis Buthelezi, and the ambassador's extended family. The President extends his sympathies to the Ministry and Department of International Relations and Cooperation, and in particular officials in our embassy in Paris. The President's thoughts are also with the extensive network of partners and stakeholders, including the French Presidency and the Ministry for Europe and Foreign Affairs, with whom Ambassador Mthethwa had established a strong relationship since his diplomatic appointment in December 2023. Mokga wa habo ANC le ona o rometse mantswe a matshidiso. A thirimeta pele wa UDM Bandolo Mesa o bolela ha Mthethwa a tla hopolwa ka boinehelo ba hae ho sebeletseng naha ya habo. Mthethwa e ne e le setho sa NEC ya ANC mme lebitso la hae le sa tswa hlahella commission ya Madlanga nakong eo mokomishenara wa sepolesa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi a neng a fana ka bopaki moo a ileng a bolela ha Mthethwa a ile a qobella molaodi e moholo wa mehleng wa mautlwela ditlolong tsa molao Faith Radebe ho nyahlatsa diqoso kgahlano le hloho ya mehleng ya mautlwela Richard Mdluli. We're not going to stop thanking our cadres who pass on the basis that is a commission. And of course, when the commission finds what it finds about such people, we will reflect on that and we will advise the current generation to literally learn from those findings and those stories. But at this point in time, I think it will be very insensitive for media houses, as I've been experiencing it in the past hour, to want to confine the conversation and the reflection by the African National Congress of one of its sons to the matter of the current Judicial Commission of led by Justice Madlanga. Moqolotsi wa ditaba wa SABC London o bolela ha Mthethwa a ile a tlalehwa a lahlehile. Yes, there have been reports that the ambassador had been reported missing by his wife on Monday after she reportedly received a worrying text message from him in the evening, according to the prosecutor's office. He had reportedly reserved a room on the 22nd floor of the Hyatt Regency Hotel. And the prosecutor's office said that a secured window had been forced open. Sepolesa sa France se ntse se etsa diphuputso. Mui ha re fetela parlamenteng re fumana hore le tona la dikgokahanyo le technology Solly Malatsi le re AI e ka sebediswa ka tsela e nepahetseng molemong wa ntshetsopele le tlhabollo ya ditshebeletso hara tse ding. To help us in planning better for
delivering services, engaging with citizens quicker, responsibly, and also even doing, projections in terms of budget allocations, where are immediate pressure points emerging, and being instantly in communication with clients so that when people interact with their government, they can get rapid responses on that. Ho lebeletswe hore lekgotla la dinyewe la East London provinseng ya Eastern Cape le die kahlolo nyeweng e kgahlano le moetapele wa EFF Julius Malema hosane. Malema o qoswa ka ho thunya phatlalatsa sebedisa sethunya seo ho dumelwang a se fumane ho molebedi wa hae wa mehleng Adrian Snyman nakong ya mokete wa dilemo tse 5 tsa ho thewa ha mokga ka Phupu ka 2018. Nyewe ena ile ya hlahlelwa ke AfriForum. Ho tsa matjhabateng re fumana hore naha ya Amerika le ya Israel di fihlelletse tumellano ya khotso Gaza ka hore Hamas e neng e se karolo ya ditherisano tsena e tlameha ho amohela kgatelopele e kgathilweng. Tumellano ena e phatlaladitswe White House maobane haeba Hamas e sa saenele tumellano ena, Mopresidente wa Amerika Donald Trump o re Israel e na le tshehetso e feletseng ya Amerika ho phethela mosebetsi Gaza. Moya re fetele mabenkeleng. Moirebola go amohela mohlanke moholo wa mautlwela mo Lieutenant General Dumisani Khumalo o hlaisitse le thathama la melaetsa eo e leng bopaki dipakeng tsa dihlooho tsa maqulwana a ditlolo tsa molao le bahlanka ba ka sehloohong ba dipolotiki. Bopaking bo teketsweng commission ka mokgwa wa melaetsa mabitso a hlaelang hangata ke Brian Mogotsi le la letona la sepolesa le kginneng mosebetsing Senzo Mchunu. Neheletsano ya lethathama la melaetsa ya WhatsApp pakeng tsa dihlooho tsa maqulwana a ditlolo tsa molao Vusi Muzi Cat Matlala le Brown Mogotsi le eo ba amahangwang le yena e leng letona la sepolesa le kginnweng mosebetsing ha jwale Senzo Mchunu e teketswe commission ya Madlanga e le bopaki bo hlakisang ho itshunya-tshunya ditshebeletsong tsa lefapha la toka tsa ho lwantsha ditlolo tsa molao. Melaetsa ena e bontsha dipuisano ka IPID, tefo ya ditjhelete ho bahlanka ba dipolotiki, tshireletso ya kabo ya dithendara, ho qhalwa ha PKTT le dikamano pakeng tsa bahlanka ba ka sehlohong lekaleng la mautlwela le basebeletsi ba lefapha la sepolesa e ka sitana le ho fihlellwa ho letona la sepolesa. The interpretation is an attempt to manipulate IPID processes for the benefit of Cat Matlala, including the private discussion around how to make this case valid, the case that had to be dealt with by IPID. And also in the conversation, Mr. Brown Mogotsi seems to suggest that IPID could be a breakthrough. Melaetsa ena e bontsha ha letona le kginnweng mosebetsing e le lona le kgothalleditseng hore kontraka ya Medicare 24 e phenyekollwe. Commission e tswela pele hape hosane. Lefapha la tsebo ya meetlo ya setso la University ya North West le re ke nako jwale ya hore meetlo le setso sa batho ba batsho e be karolo ya thuto dikolong. Setsebi sa botjhaba Mothusi Utsile Maditsi o re sena se tla thusa ho ruta bana ba sa leng banyane ho hola ba ipapisitse le setso sa bona. Northwest University ke nngwe ya ditheo tsa thuto e kgolwane tseo di tlhomileng kwa pele mabapi le dithuto ka ga kitso ya setso kgotsa Indigenous Knowledge System. Moitseanape wa IKS kwa Northwest University Mothusi Utsile Maditsi a re dithuto tsa IKS di a tlhokega kwa dikolong. The curriculum at basic education level still remains Western. This is because even after the dispensation, we did get our freedom and the democracy. However, not much changed within the education landscape at foundation phase level. So the curriculum is still Western, the paradigms are still Western, so the lens is still Western. And once we start talking about this indigenous knowledge, it becomes a kind of a culture shock to a lot of students who come to the university because they've never seen this kind of a thing at basic education level. Moitseanape wa tsa setso Boikanyo ga Mogwelelo le ena o dumela gore mokgwa wa dithuto wa ga jaana ga o tswele baithuti mosola. Thuto e bana ba e rebolelwang go ga e tshwane go na le boleng le sena boleng fa go ya ka dikgaolo go le ka dikolo tse ba di rutwang. Maditsi a re ba tshwere dipuisano le lefapha la thuto ya motheo ka ga morero yono. SABC News e rometse dipotso go lefapha la bosetšhaba la thuto ya motheo mme le ganne go tshwaela.
ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Mme o sa le jwalo re fumana hore lekgotla la matjhaba a kopaneng le ketekile letsatsi la matjhaba la phetolelo ya puo kgetlo la pele kajeno. Letsatsi lena le tadingwa e le monyetla wa ho tlotla ditsebi tsa puo. Pejana kajeno ke buisane le hloho ya dipuo tsa Se-Afrika UCT e leng Professor Thabile Posa. Ke qadile puisano ya rona ka hore a re hlalosetse bohlokwa ba letsatsi lena. Letsatsi lena la botoloki le bofetoledi le bohlokwa haholo setjhabeng sa rona. Hobane setjhaba sa rona ha se tsebe kapa ho elellwa bohlokwa ba batoloki ba rona le ba fetoledi ba rona. Athe batho bano ke batho ba bohlokwa haholo ka ha ba kopanya setjhaba, lefatshe, merabe ebile e le bona ba fetisetsang thuto setjhabeng. Ka hobane o fumana hore setjhaba se kgona hore se utlwe melaetsa, se fumane thuto le ditsebo ka puo tsa bona. Haholo ha re tseba hore ha se bohle ba tsebang puo ya Senyesemane. Jwalo ka ile ona o tla fumana hore ke yona e sebediswang hohle maemong ohle. O fumana hore ke moo jwale re hlokang botoloki, ke moo re hlokang bafetoledi hore setjhaba se fumane lesedi le fanwang. Jwale Prof, ke mang ya ikarabellang lehlakoreng la ho ntshetsa pele ho netefatsa hore baahi ba Afrika Borwa metseng e fapaneng ho kenyeletsa le metseng ya mahaeng ba fumana moelelo ona o buang ka ona ka otloloha? Wa tseba re na le pensalb ke yona hantlentle ehleng e leng bolaoding ba dipuo kaofela. Taba e kgolo hape ke hona ho ruta setjhaba ka ditokelo tsa bona tsa puo, hore e mong le e mong o na le tokelo ya hore a fumane lesedi, e ka ba ke dibankeng, e ka ba ke mesebetsing, e ka ba ke kae, ka puo ya bona. Leano le a dumela la dipuo hore setjhaba se fumane lesedi ka dipuo tsa lona. Ka hona pensalbo e eme ka matla ho bona hore setjhaba le sona se a ruteha, se tseba ditokelo tsa sona tsa puo. Mme le hona ho ruta setjhaba bohlokwa ba bofetoledi le lona bona bana ba fetolela ba tolokang. Jwale hona le maikutlo a hore dipuo tsa Afrika kapa tsa South Africa di a fela. Maikutlo a hao ke a feng ka polelo ena? Wa tseba le ha ile mona dipuo tsa rona di letsa sekisetswa dilemo tse ngata haholo, empa di le nna tsa ba di ntse di phela, ebile ha ke na ba ka re dipuo tsa rona di a fela hobane jwale hona jwale tjenana leano la dipuo le hlakile hore Afrika Borwa e na le dipuo tse 12 tse leng tsa semmuso. Ke ntse ke bua ka dipuo tse ding hape tse di sa kenellang ho tsena tse 12 fela tse ntseng di phela, mme di na le dibui tse ntseng di bua. Dipuo tsa rona hona jwale tjenana di phahame, di eme ka matla. Ditsebi tsa dipuo haholo boemong ba thuto e phahameng ba eme ka matla ho bona hore ba ngola ka dipuo tsa bona, hore dipuo tsa bona jwalo ka ha leano la dipuo le bontsha hore le di-university mona re se re tlameha hore re rute bana ba rona kapa baithuti ka maleme a bona hore ba tle ba utlwisise. Ke mona mo re buang ka boteng ngata, multilingualism, le ho song ho bitswa ho ke translanguaging ka di-classroom tsa rona hana jwale tjena. Ngwana o saka ha sa utlwisise Senyesemane o kgona hore a bue ka puo ya hae, ebe e mong ka moo wa fetolela. Jwale le kgothaletsa setjhaba jwang ka kakaretso ho ba karolo ya leano lena la tshebediso ya puo? Wa tseba setjhaba sa rona se tlameha hore se ithute, se be se rutulle thuto ya kgale neng re Senyesemane ke yona fela puo e leng hore ke puo ya ho ithuta le ho ruta. Batswadi re santsane re na le bothata ba batswadi ba nahanang hore ha o ruta ngwana puo ya hae ya Sesotho, ngwana ke be a kgona hore a ye university kapa ke be a kgona hore a lo etsa bongaka kapa etsang. Ke yona taba e leng hore hana jwale batswadi ba tlameha hore ba tlose kelello yane ya kgale ya hore Senyesemane ke sona se
Re atela pele, mmuo wa lehae o ntse o tswela pele ka ho arolelana mesebetsi e leng sesupo sa hore o imetswe. Dipalopalo tse phatlaladitsweng ke Statistics South Africa di supa ha palo ya batho ba sebetsang e theohile kotareng ya bobedi ka palohare ya batho ba 80,000. Palo ya batho ba sebetsang e theohile mafapheng a ditshebeletso tsa setjhaba, kgwebisano, tlhahiso, kaho, dipalangwang le kgwebo. Le ha o le jwalo ho a tshepisa Tshwarelo Mmui le ha o le jwalo ho a tshepisa lefapheng la merafo le la motlakase. Palo ya basebetsi ba ka nako tsohle le ba nakwana e theohile kotareng ya bobedi empa meputso ile ya ketseha ka lebaka la kgolo mafapheng a mmalwa ho kenyeletsa le ya indasteri. Athe meputso e menahaneng ya basebetsi ho kenyeletsa le ya ho sebetsa dihora tse ekeditsweng e nyehlile kotareng ya bobedi. Ditheko tsa mafura di tlo fetoha bosiung bona ho latela phatlalatso ya lefapha la diminerale le mehlodi ya mafura hore theko ya petrole ya 93 octane e tla nyoloha ka sente ha 95 octane e tla nyoloha ka 8 cents litara. Diesel yona e tla theoha ka 8 cents le 10 cents litara, athe parafini yona e tla theoha ka 15 cents litara. Jwale re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika ntle fela le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha ene e ba ka $67 barrel. Mui o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp. Mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Le fumutang wa latela ka bolepi. Ke o taba. Sesotho ke a leboha ba boima dumeho tsa bolepi ha re shebile hona ka kapalo boela ka hare ka bo prima o tla jala ka hare ka botjhabela ha o pua tse buletseng ntle le hore re shebile hona ka mafikeng boholo ba ka bo prima le hona sentse ke shebile boholo ba Freestata e tla be le fela maru mona le mane ha re shebile hona ka leboa le hole o theosa jalo tla fihla hona ka thekong e tla be le fela mafatsane fela a ijeleng a duma hosane e tla re khula moya o batala kana ka harona ha tla hlele ba ke fela mafatsane a ijedileng ka hare ka palo boa jalo ka botjhabela le hona ka hare ka bo prima sentse re shebile hona boholo bana ha e tla be le fela ka ngwana mohudi ka thoko ho mabopo so ntse bona hala fela mo eseng kae ba bore blipi ba tse tlhokomrisa hore ha lo sane ho tla hlofoko moya e matla re shebile yona ka haro ka pa botjhabela dituletse e kgethileng ka haro ka pa bolo ka haro ka pa botjhabela o foke moya o sekile mo tshiselo o oma o ka ra hlaha iche hona ka haro ho ka pa botjhabela kgatente mahloki di la ha sa maoto boholo ba Gauteng o hlakile hore ka Johannesburg le hona ka Pretoria sa mamolodi ho tla hlotshise fela hiti kana tseng re shebile ka fer ena kgenga e tla hle qale fela ho robedi ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mene ka ofela polokwane ka mafatsane fela a ijeding a duma mesina le hona ka rothayando le teng o tla hlotshise fela ho itikana tse di kgrati di rita fela ho mashome a mabedi a motso e mene ka ofela re shebile ka bela e tla hle qale ho le shome ho fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro ka ofela mashishing le hona ka re karolana teng o tla hle ho phole a re shebile ka emelo e qale fela ho supa sentse ke sabla le hona ka ro standard tone le hona ka ro sekunda ho fitli fela ho mashome a mabedi a motso o mong ka ofela re shebile boholo ba KwaZulu-Natal ka maru mona le mane letsatsi fela mona le mane re shebile ka hore ka Lady Smith Fryhead o tla jalo ka haro thekone Peter Marisburg le teng o hlokomelo re tla tlhotshitse fela ha itikana tseng kwa Start e qale fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mehlana ka ofela maletswa o tla jalo ka komane ho tla tlhotshetsela re taxetse ke salwa la hona ka haro ho qumba le hona ka haro mthata di kgrate di rita ho mashome a mararo a metso e mmedi ka ofela boholo ba ka bo prima le teng o tla tlhotshetse ho itikana tseng empa le ka Bushbuck West le hona ka Otsarama o tla tlhotshetsela rita di kgrate di rita ho mashome a mararo ka ofela ha re shebile hona ka haro ka palo boa le teng o tla
tlhotšhetse gona ga e sale re shebile ka apindoni re kgerati di rita go masome a mararo a metse e mmedi kao fela hak freestata sentse ke shebile gona ka welcome tamola garepe go tla tšhetsa fela go itekanetseng ka maru mona le mane le letsatsi le itšhabetseng fela re shebile ka botaville se solo ditamateng le teng go tlhokomele gore go tla tšhetsa fela go itekanetseng ga sentse ke shebile ka Frankfurt go tla jwale gona ka Wepener le teng re gati di kala fela go robong go fitla go masome a mabedi a metse e tsheletseng kao fela boholo ba Northwest le teng go tlhokomele re tla tšhetsa mafikeng sentse ke sola gona ka Ottosdal go tšhetsa fela di gati di rita fela go masome a mabedi a metse e tsheletseng kao fela re shebile ka Swaziland Freiburg go tla jwale gona ka Rotoska go tla tšhetsa fela ka bona ha e sale re gate di rita go masome a mararo ha re shebile gona ka Bloemhof le gona ka Rotaung go tla tšhetsa fela go itekanetseng di gati di rita fela go masome a mabedi a metse e robedi kao fela ba buitsa pele kalo I bet it's a